Sanibonani. Ake ngiphawule ngale ndaba kaSikhotheni nazo zonke izangoma eziyaye zithi ziyasula ebungomeni. Asingene lapho guys. Ningaze niyiphuphise. Nihambe nihlala ama-panel. Angifune kubona sangoma nomnyanga ezohlala kuma-panel ikhulume ngalowo muntu. Umuntu osulaye ebungomeni noma ebunyangeni okwakhe lokho. Remember, inkomo enguni ikhawu uzithengele, imbuzi imvu wazigidela. Awuhlangene. Uyayumbuke umuntu oyinyanga noma oyisangoma izinto azenzayo. Ufike wakhuluma uSomdenja ngoSikhotheni wathi unomona. uSomdenja ugeqa amagula waze wakhala encenga uSikhotheni ethi Sikhotheni ayikho into yenzayo. Etshelwa izinyanya zakhe washo wathi uzova wayesekade ehambile vele uSomdenja. Wabuya wathi uno message ephuthumayo ngoSikhotheni. Wazi wakhala inyembezi. Abantu base South Africa ngoba banomona banobuqili banayo baya ngokuthi umuntu bayamfavor bayamthanda o kanjani abawulalela umessage. Wazi wakhala uSomdenja wakhihliza inyembezi namafinyila la ku TikTok ekhuluma ngoSikhotheni ayikho into ayenzayo uphethwe ubufebe. Wathukwa kwaba ugogo Nene washo athi ingane ibanjwe ubundindwa ibanjwe ukundinda ugogo Nene kwathiwa unama ambishu baba noKhilimu wathuka ugogo Nene. Namhlanje zonke lezo nkulumo ezashiwo uyayigcwalisela uSikhotheni. Senihambe nibamba ama-panel niyohlala noSikhotheni entertain. uSikhotheni udinga iproblem. Uthe yakube nenyanga nomisangoma esizomhlahlubela esizombulela la ukuthi yini inkinga yakhe. Inkinga yakhe unyiswa uMaweni uSikhotheni. Umnyisile uMaweni wamnyisa. Wazama ngoba uMaweni uyadrivela ama-BM ama-Mercedes amantontoni uyakha uyarenovate uyamnyisa. Wazama ke naye waphishalaza wayo DJ kwangathi ekudijeyeni ngathi imali ikhona nasebizalwaneni nevayivai. Sekwakhonzwa abantu abangenawo umoya abagcwele inkonzweni abahlolisisa umoya. Bajabula uSikhotheni odumile yo so praise the Lord fire yabo. Awuhlolisisa umoya. Thina ngeba siphica uSikhotheni sikwazi konke sikhulele evangelini. Siyezwa nje ukuthi umuntu umeqalethi uzuthi hayi uphethwe ubundindwa kuluma ubhontshisa impena. Uma ngabe sifika ngapha sagula thina kuze siyothwasa sagula sahlala kuma-wheelchair. Kwathiwa ngoba ngikhanda amakhabethe kuphela ithambo la emgogodleni uDr Khoza Olundi owayidiagnose no Miss Mtshali owehlisa imizimba ama-dietitian yasolundi mina. Sengikhubazekile kwathiwa ingoba ngimfishane nginomzimba omkhulu odlula ithambo lami sengihleli kwi-wheelchair ngayothwasa ngavuka ngama ngenyawo. Ngiyayazi into yobungoma. Ngiyayazi ngibeke kwi-wheelchair ngasinda. Ngimazi uNkulunkulu sekuthiwa no sekufika isikhathi. Bonke bayakhubazeka bengiduduza abazalwane ukuthi nokufika isikhathi ngayothwasa ngaphuziswa into nje ngemaki engangikade ngiyiphupha. So ngiyabazi ubungoma bukhona. Ngiyamazi umveli inqangi ukhona uNkulunkulu. Ngambona uNkulunkulu engishintsha kade engidla ama-drugs ngiyisela ngibamba inkunzi eGrilos embalenhle Sekundi. Ngibamba inkunzi lapho wangikhipha uNkulunkulu. Ngiyamazi uNkulunkulu ekhipha amen ekwenza ube intombe ubukeke ube muhle uyithande ugqoke white ube nemizi yakho ungafundile. Ngiyamazi uNkulunkulu engikhipha esijulini ngigqekeze izikole ngihamba noJeke sigqekeze ibhakla iwele ngale. Bafa bonke engangiyisela nabo. Abanye baboshwa base New York. Ngashintsha impilo yami ngamandla kaNkulunkulu
ngayeka ngishinsango ngishikhokhe ngiselele ukuphuza isavana ngiyamazi uNkulunkulu akekho umuntu ongangitshela ngoNkulunkulu mazi uNkulunkulu engithatha ngiyibona ngisayina ngisayina into zenkampani ngikade ngayenza umsebenzi wamakhabethe kodwa last year ngaqala ngasayina nomfazi kaRamaphosa ngasiwe esikoleni wangikhokhela 23,000 ngiyafunda ngoba sikhuluma ngiyophiphitha ngo-October uNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ngiyawazi amandla amathonga engisusa kwi-wheelchair uma sengenza into zawo sengiyeke ukuthi ekhaya kithi singabazalwane manje lento kaSikhotheni uSikhotheni udinga iattention uSikhotheni akazazi umthole ngena lapha yethu ufunela indoda yakhe umfazi omuhle une choice umuntu nje odidekile uSikhotheni umuntu nje oyididekele ukuthi seningahlala abafazi namadoda izangoma nenyanga enihlalela uSikhotheni imini nobusuku ko TikTok Sikhotheni akalali aphuze lapha athi Vusana oDominic evusani obanibani sikhulume Vusana omaweni isiwengu nje uSikhotheni isiwengu nayakazi ukuthi wenzani uma ngabe ekuNkulunkulu siyambongela kaye uNkulunkulu uyasizana ube ne direction uyabona uNkulunkulu uyasizana ukwazi ukuba ne direction ukwazi ukuhlala emzini wakho ubheke izinto ungabi siwengu esiko TikTok intatha usuvusa abantu ungatholakala useyindabeni njalo useyindabeni kodwa uthi uyisangoma noma uthi uNkulunkulu kwenzela umusa ususindisiwe upheka nini ubhonda nini nezingane zakho urelax ingane amakhanda uyikame ubuka ama report ukuhlale nezincwadi ingane ikufundela isingisi lapho esibhadala khona okufundwa khona izingisi wena nje unanga uSikhotheni ekilibuthe chomi guys senimile da usenibuko uba ne direction uma unomoya kaNkulunkulu uthi ususindisiwe awutholakali kuzo zonke izinto wonke amapanel usukhamisile every day usukhamisile ko life usuchaza ngawe hayi ngibhulelena ake ningihlo hayi uba ne direction ngoba ungeniwe umveli nqa ungeniwe umoya ongcwele noma ke uyisangoma awutholakala usuphithizela hawu indoda yami inenye indoda igeyi ulale noSibindi wey wena usulalile ususolwa kuthiwa umbhebhisile ngoba isithunzi sakho umumile nje phakathi kwabantu isithunzi sakho siyakukhulumela ukuthi akekho umuntu ongavela kusukela usubhedwe oSibindi hey cut bye bye. Sanbonani, this is Tumi Mutsweni. Just a quick reminder, inkukhu ayidalelwanga ukususa izono zakho, inkukhu ayidalelwanga ukususa amabhadi, inkukhu ayidalelwanga ukugeza iabortion, inkukhu ayidalelwanga ukugeza miscarriage, inkukhu ayidalelwanga ukususa isichitho, idalelwe ukudliwa. Iyodwa nje into esusa izono ukuthi wamukele uJesu. Amen. Ya wana uNkulunkulu yapha. uNkulunkulu mayithandile uzokunika isiphiwo. Akunike futhi size sidlulele. Kanti uthi uNkulunkulu esakuphile noSathana kuye naye azophikisa ngokuhlala ekhompyutha akunike iziphiwo eziningi. Gambe ma ningathola kahle empilweni uqale nini wena ukwazi lento leyo ukuthi izinkukhu zidalelwe ina zidalelwa ini angabe uzofikela phezulu kwezingakanani izono mangabe lento yakho izamayo ikhona ngempela mangabe ngempela igama elithi izono liyaphinda ayabona abantu manithela bheda especially uma ungaziboni nje ukuthi uyabheda hayi suke kukubi kanti uNkulunkulu waye enikeza abantu konke waya uyavumele noSathane naye anike bese kuthi abezweli didekileyo babone ngathi uphiwe kuhle uphiwa amandla kanti uphiwe ubuloyi noSathane kanti uphiwe kuba ngoxovizwe kanti uphiwe ubuqili. Yazi kunabantu abanekhono kuyo yonke indawo ende mina
i-advice yami wena yithi akufanelanga ubuphiwe konke. Kungekudala lokuyana wena bese ngicabana noMakhuba uPastor Mkhuba umusho yonke lento lena wena ungumuntu wedlozi akusikho kudala wena ubukhuluma lezo zinto kanti ukuphenduka lokhu uqala nini ukuguquka kwakho edlozini kuqala nini ngoba kushesha kangaka akuzukushesha kureverse futhi na yabona ukudideka awukwazi ukuba nayo yonke into. Kanti uNkulunkulu yena senika njani anikeza abantu konke okubi nokuhle. Kanti uNkulunkulu yena wanamhlanje swaba njani lo uNkulunkulu wakudala nimusephi uguqukela kumuphi uNkulunkulu lo mdala isimaziyo noma omusha wemfeshini ofikileyo. Kungekudala bomemeza ukuthi wena sunamadoda amabili. Kungekudala wena ubuyelelana nendoda yakho endala esiyaziyo. Kungekudala wena sibone sewulotsholwa wena manje. uNkulunkulu nikeza isiphiwo sobungoma, uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobuzalwane, uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobuqili, uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobudlova, uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobufebe, uNkulunkulu anikeze isiphiwo sokushesha. Kanti kwenze njani? Ingabe wena uthe uhleli usazidlolisisa ngalamagama akho okwazi ukuthi uNkulunkulu udale ini kayidalelanga ini, uyiqale nini lento? Uma bewuyazi leyo nto leyo lezi nkukhu ezingaka enizihlabile kungomeni bakho nivuma nenza ini uthini ngazo? Ayikho yonke lento yakho. Bathe ngabe bekungelela ngalo live ngabona benganaqiniso bengena fairness mele bakuyeke uzenzele into efunayo. Kodwa mangiqhubeka ngulalela ngizwa ingqondo yobuqili, ngizwe ingqondo yobungilimbami, ngizwe ingqondo yobufebe, ngizwe ingqondo yokungakwazi ukuma uyimela into oyimelayo, ngizwa ingqondo engahlalanga kahle, ngizwe ingqondo engenelwa yokuhlanya, ngizwe ingqondo ephambeleyo. Kambe mawuhleli wedwa uthini? Kungekudala sasibona ningumndeni omuhle, umndeni owawuphilile, abantu ababethandana wena nendoda yakho uMonde. Kungekudala ngangibona ubaba wakho noMonde bebambisene, ikakhulu nangobizo lwakho. Kodwa namhlanje kungekudala ngemva kwamaminitsi engemangaki sikubona usulotsholwa ngenye indoda. Ubuqili bunamandla, ubufebe bunamandla, amanga namandla. Lento isibuya ifune ukungicabangisa nokusola ukuthi awukaze waba yisisangoma, ngeke uze uwe uye umzalwane, ngeke phinde futhi uze uye uMpolofeti. Leli sonto olivulayo uliqaphele lingafatalali. Ngithe mangabe benawe laphana bekuhlasele ngezwe amandla amakhulu, amandla okuphakama, bese ngithi ngoba ngazi ukuthi lawo mandla angamandla hloboni, siyakuthandazela, siyakuphahlela, uziphahlele nawe kungabi ngamandla okuphakamisa ubuqili, okuphakamisa ubufebe, okuphakamisa ukuba nendoda enye after 1 weekend. Wena lobe ushumayela intshumayelo ephambane nezinkolo waze wadelela uPastor Mkhuba wena lobu interviewer uMokhethi uThabiso lo naye wangabathi sekhethwe uNkulunkulu le. Mangibuka mina le ndaba le sewushayo amena abangaka abaphule kangaka. Uyabona ngivumelene ngikhulume mina kuyakhulumeka. Abe sebengena abanye bathi kanti wena mkhulu ungenaphi? Ngithi ngingena la ukuvuleke khona leyo mbobo. Hlalani nizivala lezo mbobo lezo ukuze thina singabi nendlela zokungena, ngoba masizibona zivulekile kodwa zithinta nangakithi, zis-affecta direct or indirectly. Sizophendula, vumeleni ngiphendule mina ngizophendula abanye. Kanti mntanami bewungeke eTumi yazi sakwazi ukubiza gogo Sikhothena kunagogo la wemzalwane eTumi, ungekukwazi na
ukuthi mangabe sewuguqukela la uguqukele khona bese ukhuluma ngoJesu. Uweke ukuloku ukukhuluma ngeenkukhu nezangoma uthe uphumile wena manje ufunani. Kunesithukuthezi uyasikhumbula lezo zinto uzizwa wenze iphutha na buyela phela ukhiswa ngamuntu. Mhla usiyongena entwasweni yakho awuzange wa-aplayana kithi ezangomeni. Mhla uthatha intwaso yakho noma uba isangoma uqala wenza yonke lemgilingwane nemgilimbano okuyenza usiyo-acta njengesangoma kobojalavu njengokwenza manje usiyo-acta njengomzalwane. Awuzange wafuna imvumo kithi aweseke phansi qhubeke ngale nto leyo oyikhethayo. Ulimi lwakho lunjani luyashisa? Ulimi lwakho lunjani luyadelela? Kodwa sungadeleli uzudelele unyoko noyihlo ngoba ufundisiwe wena ebungomeni ukuthi lento ongene kuyo iunyoko noyihlo iwena. Ake ngutshele mina mabefile kokutshela mntanami indlela ekutha ngayo upetule ngayo imlomo udelele ngayo ubona abantu abahamba abakudelelayo zona idala zikaNkulunkulu lezo. Face yakho nje ihlali actor opposite. Uzokhona yini lapha esontweni? Kodwa uzokhona ngoba phela izifebe zonke zesontweni. Uzokhona ngoba bagamba amanga bonke basesontweni. Uzokhona ngoba bathakathi bonke basesontweni. Bangakhathala izo zonke lezo zinto baphelele emasontweni. Lalela wena. Asilandanga wena, sizelanga wena. Utshela izangomanyana zakho lezo wazithwasisa ubuzitshela ukuthi awahambanga nezikhwama zabo. Abakuyeke. Ake nawe usiyeke kanye nabo umoshile vele uzimoshile impilo zabantwana. Bazwile lokho kudumisa into engekho. Mina bengithi mhlawumbe ukhetha lendlela yakho uhamba ukuthula usiyeka phansi lapho sikuyeke. Njengamanje uzothengisa ubungoma obukuphilisile bakugcinela ifamily umndeni wakho ezimene ezihle nezimbi. Into enjalo iyubufebe nje suku. Bungcono lokulahla lenye indoda uthathe lenye ngokuphazima kweso kunalento le oyenzayo. Impilo ngeyakho. Awukhethi magama wena nguzwile ukhuluma ngemomoza ukuthi hayi mangabe ufuna ukuthi inyobo u1010 uyenza njani mawuyizwe iphefumula i10 yakho izobona lena uzofika uyipho Abraham nabo Moses bazofika beyibanga le momozi yakho ngoba imnandi. Ukhuluma amanyala ngabo ubese uthi uzokuye practice ukuba ngumfundisi osatarataba. Ungafuni isithule wena. Mina mntanami noma kade useseyisangoma ngeke ulunge. Inkinga odlule kuzona zingaba ziningi kakhulu. Uphendule lento le oyidelelayo. Uphendula mina. Lapha mina ngikhuluma nawe as a father figure. Ngoba ubaba wakho akakutshela akakubonisi uzofika nenye indoda 3 minutes wazokuthiwa unenye ubuyele nayo uzolotshola ngeyinyamukela imali licaluze nabo nikhothi ukuthi nanicaluza lapha nomonde simbona and supporta kulo lonke ubizo lolwakho wena. Hayi ulungile thina sikhali ngalo ufelemba lokuwenza. Thina sikhali ngalo uxoki lobonabo ngoba impilo yakho. Sicela ake uhlukane nokufuna ukugxeka into zokunyanga nobungoma. Ngesikhathi wena uthi ubungoma bungcolile mina zange ngahlupheka ngoba nje ukusho bakini obakho lobo bokukhotheli njengegama ledlozini la kwempatha. Ngoba lisikhotheli njengoba nalutho ngasibhamu nganalutho. Balishaya balidibha phansi. Washukeka wena wazwalilaqaza phansi thina siwalaqaza wena wekela amasimba wena. Into mawuphumile kuyohlukana nayo. Inkukhu azidalelwa ngugeza inyama, inkukhu azidalelwa ngokwenza ini. Senza ngakho yini siko lokhokho nabomkhulu bethu. Inkukhu azidalelwa ngokwenza ama-abortion. Ngoba sowawenza wena usogeza wena ama-abortion wakho. Awusafuna abanye abantwana bageze ngeenkukhu ngoba usuqedile wena. Ngoba siwaphatha idozi la kufaka lapho ebungoma ebu-DJ lobo awusafuna abanye bahlaba inkukhu babe ama-DJ. Yekela ukuloya wena mawungumloyo uloye mina ngikhipha ufakini.
sekele into zamasimba wena lokhu ngikuhloniphe ngakusupporta kabi kulo live wabomzungu wabokhethelisi no abakuye ukhetha into ekhethayo ayifuni mina ayifuni bona ayifuni bani kodwa uqhubeka wena lokufuna ukusenza ngathi asiphilanga amakhanda unjani wena ntombazana uyofunjani nje la ukhona ngoba usemjahweni phela uyagijima wena ufutuli into esingayazi hayi ma abantu abazisukelayo usukelwa ngabantu abambi bodwa umuhle ngami ngeyibuni lezi ezidwela amafutha afakiwe apotshiwe yona leyo nto yodwa yokuthi wena upontshwa izibungu zafaka amafutha embongolo zafakwa imhlefle yamahashi zafakwa amaholsamu namafutha engulube kuyisono kuNkulunkulu ushintshe umzimba wakho uyenze lento leyo wena oyenzile lalela ke manje ngicela uyeke kulokho ukuthi inkukhu zitheni ukunyanga kutheni lento hlukana nayo lungisa ingalo zakho zidlula umzimba ulokhu ubona thina ubumbi wena uthi abantu abakhuluma ngawe bambi uzama ukuba stop ukuthi bangakhulumi nawe bantimidetela kimi mina ufike kahle mntanami ungabona unyoke engaqoka abanye bazothi siyakuthatha phezulu ngoba usumemeza ukuthi uphumile ebunyangeni sesenakho lokho nami ungazathi ngiyadelela uthatha ugade mntanami mina ngisomuntu okhuluma kakhulu ngiyenza ngiyacela-ke angisonkulunkulu wakho angisomehluleli wakho ngokubonisana nawe sengakhuluma uzwe ngathi ngiba aggressive or I'm not at ease it is because lezi zinto lezi wena olokhu zenza sengabi at ease udelela amadlozi wakho bese uzodelela nobungoma wase ubungoma base sikhuluma ngabo usukhuluma ngaye wonke umuntu nje osebenza ngedlozi vula lelo sonto lakho wena uthule umsindo nihambe nabazalwane bakho niyokhulisa izibunu nonke ledumbe isibunu sesincane sesikhulu njengokwenzeka lapho nisale ngengalo zabo Hulk Hogan ingalo zabo Stone Cold Austin ingalo zabo Roman Reigns ingalo zabo Batista asizi ukukhuluma ngani ukuba ugqekanga ubungoma benganasidingo sokuthi ngisho leyo nto leyo kodwa ngisho ngobuhlungu bokuthi namathi nasihlonipha ukuthi uphumile ebungomeni yebo wakhuluma kabi ngabo sabeka imbono yethu lezimvo sakhuza ngisho abantwana bakho bakhuza bathi kanti wena lo nkulunkulu othi uyakuye ubengekho yini ebungomeni bakho ngoba uthi uphuma kaNkulunkulu uya kuNkulunkulu lakho lathatha kahle wena yebo siyile kaNkulunkulu sithi hayi is another form of ukusebenza kwedlozi lakho lelo hamba kaNkulunkulu uyoshumayeza abantu babonise nama BBL kodwa awuthulanga ngathi inkukhu yayidalwa uwe awazi ngitsho neBhayibheli wesithimthini emandulo babenza iminikelo yokushiswa inqunywe imvibeko phezulu kwenkuni ishiswe uNkulunkulu uNkulunkulu unayo imithetho yemvu yokuthi idalwe lokushiswa nokungashiswa uAbraham wabonakala esiyonikela ngomntwana wakhe ayezomuma amshise lapha umuntu wadalelwa yena umuntu ashiswe awuzama ukuzibeka kahle wena indlela yakho ukufuna udumo uyifuna at all cost memeze sesokuthola ube namadoda amabili lento uyayigcwalisa manje awukaphuma into ephelele kumonde ubonakala thana uyabuyelana 2 minutes senibonakala nobaba khona yalobolisa siyakuzwela wena ndoda olobolile umuntu olaxaze enye indoda kanjena uyakushiya phansi nawe kungekudala kulele kunye ngabe kubili engabe kuyavusana qhubeka siswami impilo ngeyakho kodwa akuzame ukukhipha igama lobungoma leledlozi nama system esisebenza ngawo emlonyeni wakho
intwalo lezakathi uziprofit awukhethelezi lapha ongaziphikanga kodwa uhambe walanda into uzongena nazo esontweni bazokwethula zona esontweni noma uzogcina ubatentebula ubaloya khona esontweni usuvuselela lentwalo azimunywa amakhanda ziyewe uthi ngibuyeke lapho sengiyekelela abanye ngiyekelela nawe zama ukuzilungisa wena thina sizela emhlabeni ukuzolungisa wena sizele ukuzophila sikhuluma lezindaba nawe ngoba ukhuluma uze ugamane uze ukapakele ngangale sicela uzihloniphe esigodeni Tumi sizokuhlonipha nathi mina bengikuhlonipha kakhulu mntanami hayi ngikuhlonipha kakhulu mina kodwa yabona indlela owenza ngayo nokhuluma ngawo umlomo uyisitha somuntu oyisiwula. The worst enemy of a person or a human being is his or her mouth. You must do analysis to avoid paralysis with every word that you utter with your mouth. Don't let your brains, your shallow mind, your shallow thinking, your shallow reasoning, your shallow character, don't let it deprive you of the respect that you earned from people, though you earned it under fabrications, under fallacies, under lies, under pretenses of pretending to be something that you are not, that you have never been, that you will never be. Acting until you create a career or some means of making money, we know that. If you will learn to be quiet, if you learn to be humble, if you learn to exercise respect, we're not going to protest. You copy the mannerisms of the Western capitals. We are not going to protest your choices of life because you will have not accused us in our Bantu spiritual systems of anything. Do you want us to change to be what? You wanted to change. It is your own choice. You don't even need permission from anybody. Go on peacefully. Stop accusing our traditional systems. Why ningethiswa amacala ngalokho? Uyabona le savana yakho oyiphuzayo akekho umuntu okhuluma act njengawe wena ongadakwa. Adjust mama, adjust ntombazana. Ukijima ngesivini nesikhulu kakhulu sizokulethela inkinga empilweni yakho uziyofa uthi wena uloyiwe. Akekho umuntu ongakuloyela ukuthi ushiye ubungoma bakini. Asizalwa nawe, asishare nawe idlozi. Sikukhuza ngoba ulwa nezimo nendlela esihamba ngazo ezingamabantu spiritual systems. Akuhambe uyogibela iMount Sinai. Akuhambe uyolahla induku eGibhite ezijika inyoka le. Kuyafana lento uphuma emlingweni wayongena emlingweni. Uyisehluleki sokugcina ukushaya ugogo umaweni wazi wachithisa lendumba zakho. Uyisithutha isithuthela la isathutha khona. Bakushaye bakuhlikiza walithengisa idlozi lakho wamba uvula ama competition abhedayo bakushaya bakudipha phansi. Khuzeka abanye abazokukhuluma njengami bazothula bese befuna ukubona ukuthi kanti walwa nathi sibaningi singaka uthembeni. Into ezoyenza ungakholwa ukuthi mangabe sokufika la otesta khona abangoma uzothinteka uJesu abaleke akushiye wena. Kuyikuthi wenza amanga ngokungoma watshela abantu wathi uyashaya uyaloya ungaloyi lutho. So ucabanga ukuthi bonke abantu banjalo khuzeka suka ebunyangeni peaceful uyopractice abo amen peaceful. Uyabona izihlalo lezi engihleli kuzo ngine spiritual gathering mina la ukuhlangana khona abantu siyamazi uNkulunkulu sithandaza sindawo
siphatha sindawoni sinxuse ukukhanya sindawoni awukazi ungizwe ngigxeka ama-Muslim ngigxeka isonto in angikwenzi khona sengingabeka uvo nombono wami mhlawumbe ngevesi thizeni engingal-understandi or ngenqubo yomuntu onjengawe ozenza umuntu okholo ojulileyo kodwa eyisitha sikaNkulunkulu nesitha sesonto. No, it's fine. Nawe ndoda omlobolile lapho kulungile. Mhlawumbe usamgcine lomunye okhona khonapho kulelo sonto elingenayo. Ingqondo yakhe angi-understand kahle le ntombazana. Kodwa kulungile. Lokho akufuni mina. Okufuna mina yilokho ukuthi yekela ukulokhe ugxeka indlela zethu zesintu zokusebenza wena. Ungene ngayo inkukhu wathwasa ngayo uqala nini ukuyibona lento. Ungene umusha nje ungaka-understand ngisho noJohn 14 ivesi elaziwa ngumuntu wonke wena. Sewazi yonke lento okufanele nokungafanelwanga. Kube kwakuhlatshwa funda iBhayibheli lokuhlatshwa lapho ungene kubo Deuteronomy. Ungene kubo Leviticus. Hayi wena baba wena kadulobolisa ukhuza umntanakho khuza lo muntu nani umuntu osedume njengawe wena asikhotheni udinga ama-advisors and very good advisors uzothi abantu besakulandela bekuthanda abantu baphume kuwe ngomlomo wakho lo uphume kungomeni uthi uyokwenza imali lezi yakubona ufuna ukuba aboBushiri ufuna ukuba ngabo TP Joshua ufuna ukuba ngabo Tancred ufuna ukuba ngabo Zondo waters of rivers of living waters ufuna ukuba ngabo Mboro ufuna ukuba ngabo Pastor Makuba ngiyacabanga ukuthi kanilwa nabo Pastor Makuba uyom-analyze kakhulu ukuthi unababranch abaningi unabantu kunemali sekufisela inhlanhla sisi ube njalo nawe uyakhe imali kodwa indlela oziphethe ngayo bazokulandela abantu beqala wena labantu ukulandela kungomeni bagumuke kuwe ngoba nolimi lwakho awuzibamba uyadelela impendulo oyiphendulayo uphendula into eyale une-strength esibe esigcwele ukukhothela ayikaphi shintsha mntanami qhubeka ngalo isonto lelo li-right abekho izilimi abantu abasontayo abanye bagcinile isonto kwazi kwaba namhlanje uzwile kodwa qaphela izinto ezishoyo ngomlomo ungaphosheli emthombi nje nophuza kuwona awuliqaphela ibhuluke lakho elidala uzolintshinga ulilahlelele udumelele libhuluke elisha ongalazi mawulivula ligoqiwe uthola ukuthi ladliwa isikera kusukela eqakaleni ngaphakathi lize liyofika phezulu khona lemomozi qala ube nomsebenzi wokuthunga impilo yakushiya emuva wolihlonipha ibhuluke lakho elidala ngeke uwine kuyo yonke into